Kubor nakaslem jong unong san hima. Hadian beralap bagi terajala kimdei ki badan keti hakamban penyap yu raja ragwanshi ubadai na Indore Madhya Pradesh nakliang unong dom kubor jong unong san hima ulayo banekren ber usodar ka sorarim ubla penpau ke jing sngo kemen beralap no ki badan keti penyap yu raja nakliang usodar ka sorarim uba bostar wel dingdo ulong banakliang kesnong ke pendrem jure kitu ki bakren ban keno e kesnong sora halor ke jing sha penyap u raja Ulai thuk bagi jinglap ya ke skuti ke badan ringkat ber ushabi ke bala shimwai uraja bat ke sunam ke deha por handu beje janmit ka atplai tarik jembang ke bala i de ke driver ke banyak kali kamai hendai hak ta por ki klamdon ke nugu jing tharai sniu hendai ki dang mut badan munu bawan bu ke badang lek kai ulai thuk bahadian bala yo jing tep be jing don ke de skuti ke ba klamdon munu bawan shim nakliang jung u bar ke shnong kila rai ban pentep sha ke police station bat nakliang ki polit kila wan shim no e ke de skuti Ulai thuru banakliang kesnong kila lej wat lang ikiti ki arngut na do bakila tip bakila jar ngai usodar ula ongru banakliang ke sorkar ka de ban lei ei yak ba penjak buram ya ka thain sora ba de jilla baro ka wei Kulishibun sordar shoban ya cakaman ko mentip ya kerteng jong pin sordar te kulishibun ya pi media luan na ko kes san no te nakaliang ka jong ate ba ban itu lade kerteng bostar wal jenggo ade sordar jong ni snong sorarim yedan nang ni gajaka mentar singi khandai terek pana mendreo jong ni usnam absan te nakaliang ka jong hi ni dap ka jing dokumen abang ni kendo ep sasien hadian ka jing yo ya khubor ka bah kamtam ya ka stiet ka jongi bat ka ri pada oi aba hadian bang layo ka tu ka khubor ka ba nakaliang gitu ki ba le ka ni ka kam ka ni ka than sora ka jongi ka blalong kum ka we ka kam ka ba penbut nam kamtam ya ka stiet ka jongi kamtam ba ni dei ka ni ka jaka ka jongi ka ba buon ki banung chungok kai ni ka than ka jongi ten re din ka jingja par ka tu kalong kai ka ba songsi kamtam ni nong song snong ba de ka snong ka thawi namar ba ko mangitip hi ka ni ka snong so rem lei kala don kata ka jingbu ya ka skuti ka ni ka snong ka jongi ten ka lang ka jongi ka mun ni penpau ka jing persya ka bajur kamtam ya gitu ki bala syukran palat ya ka ni ka than ka jongi wa de ka snong ka thaw te ni pendram jur ya ka ba kilakran kam dapat khat te ngi ngej kam hi ba ka ni ka baro len ba ka jinglap ya ka jing sisya baro ngej ba nakaliang ka state government hi kan haban shim yen na wan ta jongki kamtam ba kalalong ka jing penjak buram omtang ya ka than ka jongi handai ya ka state hi baro ka we sordar pi thu yang ni to ko por ba filap ya kan skuti kan no gaje ban askan tarik pat mana balap te badai ba ka jing lap ya ka skuti kan ka snong ka jongi kalong ba kadai ha ka janmiet jong ka atulai tarik ha ka pon ru baje ka ba layo ida ki driver ki banyak kali kamai te ha ba ki lapoi ka ni ka jaka ki layo i ka to skuti ba ka don ha ka ni ka jaka te kim da mudur ba kan dei ka ta skuti ka ba dei da mano mo ki ba wan bu ndrei ki la mudur hi ba don ki brio ki ba syong nani ki ba dang likai ha ka ni ka jaka mar ka dei ka jaka ka ba long ban ya likai nani pekai ya ki lum ki wa ni ki klau te kam simdon ka ke jing suba te hadin kata aka step ke babur pat kalong ba ta uju driver ba lek kamai komenen bayu i men step hadu jan miet biang jong kat sodorik akat sodorik te kalian ka jung upan ngelapong bagade ka jaka ka ba dangha ko ka ni ka snong sorarem te ki haban pentip no syangi girang ba te kalian ka jonga masin pun ma uhi lawan ka por nyu siteng bannya pelang damiet men tinggal pelang ha bede ba kane ka jingdon ja ka skuti ka ni ka jaka te nakaliang jonga kan penslam hi ngala khot ya ka estu komiti jong dar barsnong banyawan lang ni ka jaka te hadin pengilawan pat ni ka jaka ni syam syai ka ba ka skuti ka don kat ushabi ndek sim ladan pat ha ka don mano ni ka jaka kemot kibrio kemdan tiar gitar kemdan te nakaliang ka jonga ru ngila sim kata karai ke bakar ki abang ngila pun no sya ka syaki pulit seorang police station dan kalian usi ru kan Islam hi ya kan direkam lepha man mari ke staff di bedai na po pes yung ka police station ban wan sim ya kan di skuti ban hadin kata hi na kalian ka jongi pan ngila yo kata ka phone call na kalian ka police station nang
Gilek awan hakawi ke step ke babut akan ni kejaka nama bangi ayo jingtip pakade ke balai ya kini ki ya kini skuti deki sijur ki bon kai nak jelam Madhya Pradesh te hadir ketapan nak liang kejongi ru ngila sim bentalang bani trilang kum kasnong bat polis department ka bangan nyawa lang ka taksi te borok sisngi kam syam ke ru te ha kasngi ke babut ru wala kataru ngila persyang hiban wat biang habede bat keneka jingja jo kini arngot ngila persyang ban wat lang ru boro arliang surok komot syam tegi benta bi persyang lang lom bat seri sipak klau ru te ndrei ka taksi ngil ngim syam bat lap ke nam ta yongki te isngokmen namar ka ke ba nakaliang kejongi kumbangil asak keren sak kentho kita kiba lale kan ka kam tam nakayeng kasam ka jongki da keno ya kasnong ka jongi pada kahan ka jongi rega kalau kubor pat ka babha hadir pangilayo ya ki ki jingtip ki basyai Saudara pi mundur kuno bendur ba kasonam batkin perlok ya apan lipan adu indoor banwan sene banwan wanimun sene demi atau ya kata long ban ratip long nimtip te kat kumbangi layo pat kumni ki jingtip ki basyai menta ni smuthu ba kai hi kalong kabladon lupa aku bede ban kini ki jingja jo kini ki angot apa senrang raja bon syak penyap lang ba ka jing plan lupa si naga liang kayeng kasem lane la ban ong na du naka jaka jongki syo ken mi ban poi sile kathan ke jong ni ke jing kerpat ne ke jing tawa ba asa kan tho te menta bate ke jing kerpat ke dupi laya sarkar ne yano ro nakaliang ke jongi hi hadien bangilalap ya kan ke jing sisya baro ngis ngudai ba kini ke jing kentho baro iba kum kasnong nilasya kren lasya kentho kamtam ha kibreu kum nabar kalong ke ba nakaliang ke jongi pendamjor ni kerpat lengba ki media lengba ki press ba kenpa ya ka khubor siaga state government bahkan lei nak benta kini gibreu gibla penja puram ya ka than ke jongi bat ya ka state hi beroi ba pi kan mau pisah ni snong kadon ko bini jingja ba chapan ya pumne ne kitores na kajia tang se mang kan mata ne bedai bat kani ka jingja hi kalong ka pangim 4 Yusem mo akal nakaliang ka jongi wat apa nilap ya kini ru ilong ke ba kloy banyaram nakaliang jongi kasnong paning rilang dekat bat ka police department te ndai batong ban kanlong ne kanja kum bakaja menta te kamot 4 Julam ndai kane ka di kasin ka banungkong le se kasnong jongi le ka long no kum ba penbut nam ba ka jingdon ka ne skuti ha ka kasnong jongi umur hatu kesngi hi skoti kira no maselap ne kira no kulit tidak ada di opek haskoti doni haskoti pindan ya kita betong syabim dole syabima tapi dan jikan man ba lengba ka jinguan pendam kasonam bagi perlok masakem perlok ni jikan man bagi turis kintang shan kan wan sene ni ni ka jinglap no ya ki ba long no kita ki kam snio ki bari te ngis khem lengba ki lat pathai khubor ki ba ngiru ikermen skhem ba kaneka jingwan jong kini ginong jung akai perthai kaneka than ka jongi kanlong ka ba kinom du jikermen no ya ka ba yoi pat ya ka bakilap komenta kamut ka ba nakaliang jo kami khaya kaneka than ka jongi kamut kamden ta ki kalong ka basngan ka komenta jongi ha bagiwan kaneka than jongi mar kumbangi tip menta kamut yoi ro ba ki nongsong snong jongi hi kamut ki tang syui turis di buram namar ba kathan ke jongi hi kalong ka ba khring ya ki namar kalong ka ba ai kam ajam ru ikinong song snong namar lada kan den pat kum kan ke jing pembut nam pat kan long ka jing du nong kham tam ya kathan ke jongi namar ba baro hi ni sedang ban kieu ha patursem ke ngimdan da kuwi gilat ai kam ajam lan yang ni ka kam kulo shibun sordar ya kapor ke jongpi Lebih